Nṋe ndi pfi Tshikovhele, muimbi wavho wa gospel vhane vha mufunesa vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Belron News. Ndi nṋe Tabula Ṱavhanyedza vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso fhano kha Belron News. Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lo kovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo. U aḓela awara dza sumbe ndi iṅwe nḓila ine ya nga thivhela u farwa nga vhulwadze ha swigiri. Ngudo ntswa i khou ralo. Tsedzuluso yo shumisa data ya vhathu vha zwigidi zwa 23,475 vhane vha vhori ndi vha vhukati ha miṅwaha ya 12 na 18 u bva National Health and Nutrition Examination Survey NHANES. Data yo kuvhanganyiwa vhukati ha ṅwaha wa 2009 na 2013. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Nanton University yo gandiswa kha journal ya BMJ Open Diabetes Research and Care. Allergy ya nḓuhu ndi iṅwe ya allergy dza zwiḽiwa dzo ḓoweleaho kha ḽa Canada. Vhasedzulusi u bva McMaster University vha ri zwiṅwe zwitzhili zwa mulomoni na thumbuni zwi a kwashekanya zwipiḓa zwa zwiḽiwa zwine zwa vha na allergy na u ṱuṱuwedza nḓila ine muthu a vinywa ngayo kha nḓuhu. Vho ṱola mare na sambula dza thumbuni u bva kha vhathu vho ḓiṋekedzelaho. Zwi tshe zwo ralo, allergy ya nḓuhu i ya vhanga thaidzo ya sa kona u fema zwavhuḓi. Tsedzuluso yo gandiswa kha journal ya Cell Host and Microbe. Mutetshelesi a re na muṅwe mafhungo ane matema ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu vha nga ri fonela kha nomboro ine ya vha ya 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyela nawo tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikani ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belron Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belron Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho.